May hapon. Maayong hapon. May hapon. God bless. God bless. God bless. May hapon. Ang atong ebanghelyo naghisgot og wine skin. Unsa na? Panit na sa hayop nga mao'y sudlanan sa bino sa unang panahon. New wine must be poured into new wine skins. Unsay pasabot ana mga igsoon? Kanang new wine walay lain kun dili ang atong Ginoo. Dili man gyud sa maluma. Bisan pag unsay mahitabo sa kalibutan year after year, ang pulong sa Dios kanunay ng labas og applicable. Kita ang sudlanan sa bino. Mga igsoon, kabalo kaayo ta nga deep inside us naagyud tay desire nga magbag-o. Sige lang, padayon lang ta mga igsoon, hinay-hinay lang. Dili lang kita mo give up total, makita man sa Dios ang atong paningkamot. Pero maulagi, hinay-hinay, pero ayaw pagluya-luya, kay sa giingon pa nako atong Miyerkules, maro ang yawa. So kini ang punto sa atong pamalandong mga igsoon. Mangutana ko, unsa man ang atong mga ginabuhat karon nga ganahan ta, nga komportable ta, pero sala, pero dili pa ta ka give up, kay ganahan pa man ta. Mga igsoon, kinahanglan man gyud pod mo kooperata, kay sa giingon pa ni Kristo, mausik man ang pulong sa Dios, mausik man ang bag-ong bino, masayang man, dili man gyud pod ta mabag-o totally. Kung dili pod ta mo sakripisyo, bahalag sakit, mo sakripisyo sa mga butang nga atong nakasanayan, pero sayop gyud. Sama pas nilungag, gusto kang mabusog, pero wala ka nabusog, gisakitan kag tiyan, kay hilaw ang nilungag. So balikon nako ang pangutana mga igsuon nga atong pamalandungan. Unsa man ang atong mga ginabuhat karon nga komportable ta, pero sayop, sala, pero dili pa ta kabuhi, kay ganahan pa ta.